nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye. Uyu munsi ni kuwa kabiri, ni tariki 16 koza muri uyu mwaka wa 2025. Mwese reka anezere ko mwaramutse neza, reka nizere kandi ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Rero ikaze makuru yo kwibendera TV muri iki gitondo, na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Uvira. Imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo irimo kwinjira muri Fizi, ibintu bikaba byongeye kuzamba no gukomera. Turaza kurebera hamwe kandi bijyanye n'uko abarwanyi ba FDLR bagabye igitero bakica abantu. Ni igitero cyagabwe muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri teritwari ya Masisi, ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe byagabweho ibitero n'indege zo mu bwoko bwa drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo, igisirikare cy'u Burundi. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byose bimeze. Ndaza kandi kukubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugirana isezerano n'igihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro. Uraza gusobanukirwa neza ibijyanye n'iri sezerano byose ndabikuvira imuzi ni muzingo hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira ko Perezida Joao Lorenzo wa Angola yagiriye uruzinduko rw'igitaraganya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We na Tshisekedi ni biki baganiriyeho? Ese uyu mugabo mu by'ukuri yagenzwaga n'iki? Turaza no kwerekera mu bindi bice bitandukanye hirya no hino, turebere hamwe uko imirwano yiramutse. Birumvikana twebwe gahunda yacu no kubagezaho inkuru zijyanye n'urugamba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu gihe rero uru rugamba rucyanzitse, ntimwizere ko yani mutegereze ko hari ahandi muzigera muvana amakuru yizewe y'urugamba uretse hano ku Ibendera TV. Kugeza ubu ngubu turaza kwerekeza kandi mu mujyi wa Uvira, turebera hamwe uko kugeza ubu situasiyo yifashe. Mwese rero reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ubundi munyemerere ibintu tubigenze gutya, mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki 16 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Njye nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV. Muri aya makuru tugiye kwibanda ku mirongo y'urugamba, ariko munyemerera aho muherereye hose mbanze mbahe ikaze kubera ko nimwe mutuma turahanga. Mubaye mudahari ntabwo twaba duhari. Abantu rero bo mu karere ka Kayonza Yambo, abo muri Rusizi Yambo, abo muri Karongi Yambo, abo muri Gakenke Yambo, abo mu mujyi wa Kigali namwe Yambo, ubwo ndavuga abari Kicukiro, abari hariya za Sonatibe, abari Kimironko, ni muri Gasabo mumeze mute? Abari Gikondo bite? Abari Kanombe mumeze mute? Mwese tubahaye ikaze. Abari za Rulindo iyo ngiyo, abari za Gicumbi, abari yo mu majyepfo Huye, ese tubahaye ikaze. Abari Rutsiro namwe Yambu sana. Abantu baherereye mu Ngororero bite byanyu ko mutigaragaza? Nyamara kandi mu Ngororero twahoze dufite abantu badukurikira. Abantu bo mu Ngororero n'abantu bo muri Burera ntago rwose mbabona neza, namwe mutere ikirenge mwigaragaze. Hanyuma rero abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe Yambo,
abari mu Bugande yambo, abari mu Burundi yambo, abari Kenya yambo, abari Tanzania yambo, abari Sudani, Mozambique, Malawi na Centrafrica namwe yambo, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubahaye ikaze, abari muri Australia ikaze, abari Norvege ikaze, abari mu Buholandi, mu Bubiligi no muri Canada namwe ikaze. Twinjiye makuru rero yo muri iki gitondo ku buryo burambuye no kwibendera TV ngene twa Mukada. Ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana mu mujyi wa Uvira imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe Abazarendo igeze ahitwa muri Fizi. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi habaye imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 imitwe ya Wazarendo ni muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, uko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza. Nkuko aya makuru abitangaza ngo iyi mirwano yatangiriye ahitwa Ruwanga, umujyi uherereye ku umuhanda uhuza Uvira na Fizi, igice kinini kimaze imyaka myinshi cyaratewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Amakuru akavuga ko rero ahagana ku masaha y'isa sita zo ku munsi w'ejo ngo imirwano yongeye gukomera no gukara, ariko cyane cyane mu mudugudu wa nyuma wo muri teritwari ya Uvira uhana imbibi na teritwari ya Fizi, ariwo witwa Amakobora ya mbere. Kugeza ubu ngubu rero ngaha bikaba bikomeje kuba ibindi. Izi Wazarendo ziravuga ko ngo zishaka kuba arizo ziyobora urugamba, zikavuga kandi ko ngo zigomba kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bigaruriye. Ibi rero akaba ari byo byaje gutuma n'ubundi bongera kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka nkubwire kandi ko kugeza ubu tuvugana FDLR yagabye ibitero ahitwa muri teritwari ya Warikare. Akora akavuga ko rero muri Warikare abarwanyi ba FDLR bagabye ibitero bakabigaba mu mudugudu witwa Tuwonane wo muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabishe abantu bagera kuri 4 bose. Amakuru avuga ko abarwanyi ba FDLR bagabye icyo gitero bari ngo bayobowe n'uwiyita generali uzwi ku izina ya Mutayongwa. Abo abarwanyi rero ngo ubwo bageraga muri ako gace ngo bahise batwika abaturage bari bakiryamye. Muri ubwo buryo rero abantu bagera kuri 4 bapfuye batwitswe n'umuriro, igihe aba arokotse icyo gitero ngo bahise bahungira mu midugudu ya Akifuruka, Kaunju, Katambira na Abusurungi. Ugeze ubu ngubu umubare w'abapfuye uracyari w'agateganyo nk'uko bivugwa n'abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ibanze muri ibice cyane cyane muri groupement ya Rwanda kiriya gitero cya Gabwe. Bavuga kandi ko intambara ya kiriya gitero ari amakimbirane ashingiye ku butaka hagati y'uwita generali Mutayongwa wa FDLR n'abaturage bo mu midugudu itandukanye iherereye aha muri ibi bice. Mutayongwa ngo avuga ko afite ubutaka muri ako gace, akavuga ko yabuguze n'abasaza baho, ibyakunze kutemerwa bigaterwa utwatsi n'abaturage. Uyu uwita generali kandi ngo mbere yo kwirara mu baturage ngo yari yarabasabye kuva muri uwo mudugudu kugira ngo ahakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bye ku giti cye. Mu bapfuye rero kugeza ubu abamaze kumenyekana harimo abarwanyi babiri ba Wazarendo abo mu mutwe uwitwaje intwaro wa Mai Mai Chifuafua. Abandi rero
bakaba batari bamenyekana, gusa ndakubwira yuko raporo zikomeje gukorwa. Reka twerekeze muri Masisi nkubwire ko ibirindiro by'abarwanyi b'Intare za Sarambwe byagabweho ibitero hakoreshejwe indege za drone. Ibirindiro by'abarwanyi b'Intare za Sarambwe hitwa Iburora, mujyi munini wo muri grupoma ya Anyungu, ni muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, byibasiwe n'igitero cy'indege cya FARDC mu ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira nijoro yo ku cyumweru rishyira ku munsi w'ejo. Uko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza ngo drone y'ingabo za Kongo yagaragaye mu kirere cyo muri ako gace, ikaba ngo yarateye ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba yashinzwe mu cyumweru gishize Iburora. Inkambi ngo yasenyutse kugera ubu mu byumweru bibiri bishize, nk'uko inkuru dukesha TRTSD ikomeza ibivuga. Ibirindiro by'abarwanyi b'Intare za Sarambwe muri teritwari ya Masisi ngo byibasiwe n'ibitero by'indege za FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Igitero cya Burora gikurikira icya Nyabyondo, icya Masisi Centre, icya Bukombo n'icya Akatare. Nubwo ibitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro by'abarwanyi b'Intare za Sarambwe, zo zakomeje kugenzura ibyo bice byose byavuzwe haruguru. Ubone nubwo isaha ku isaha yakubona ukabona imirwano irubuye. Reka dukomeze n'aya makuru rero, tunyarukire mu isezerano rya Alliance Fleuve Congo 23 ku Barundi ku bijyanye n'imitwe yitwara gisirikare ikitwaza ubutegetsi ikaza kubangamira abaturage no kubangamira umudendezo wabo. Utwa Alliance Fleuve Congo 23 wahaye isezerano Burundi ko zigera na rimwe wemera ko imitwe itwara ubutegetsi bwabwo ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashisha uduce babohoye nk'ibirindiro byo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Uyu mutwe watanze iri sezerano mu gihe ibintu bikomeje kugenda bikomera ku mirongo y'urugamba. Mu itangazo ryasohowe, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 n'umuvugizi mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo bikomeje kugenda bibangamira umudendezo w'abaturage, ndetse asaba ko byahagarara. Byari inyuma y'uko ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 15 Ukuboza uyu mwaka 2025 Alliance Fleuve Congo yafashije impunzi z'Abarundi gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Uyu umutwe ku ruhande rwawo aho wasabye ubutegetsi bwa Gitega no kuvuga Alliance Fleuve Congo 23 yasabye ubutegetsi bw'u Burundi gukora igikorwa nk'icyo, nabwo ukemerera abanyekongo bahatirijwe guhunga agatahuka mu gihugu cyabo cya ababyara cyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu reka twerekeze mu nkuru ijyanye n'ububanyi n'amahanga cyangwa se na cooperation. Kugeza ubu haribazwa icyo Perezida Joao Lorenzo yaganiriye na mugenzi we Tshisekedi, ariko uyu mugabo yanagiriye urugendo cyangwa se uruzinduko rwe kubagaho muri iki gihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo bundi yari itariki ya 14 Ukuboza, akaba rero yarari mu ruzinduko rw'akazi Rwanda muri Angola. Baravuga ko
Makuru avuga ko Tshisekedi Rwanda yahagezwaga no kuzahura ibiganiro bya Rwanda. Gahunda ya diplomasi ikaba igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Repatansiye kivuga ko uruzinduko rwa Tshisekedi rwari rugamije gushimangira umubano birumvikana hagati y'impande zombi, by'umwihariko mu karere mu gihe amakimbirane hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe akomeje muri Kivu zombi. Andi makuru avuga ko i Rwanda Tshisekedi ngo yahahuriye na mugenzi we wa Angola, ni ukuvuga Joao Lourenço na Tshisekedi. Joao Lourenço kandi akaba niba mubyibuka yigeze kuba umuhuza mu bibazo bya Kongo, kugira ngo rero abaganire ku bibazo by'inyungu ibihugu byabo bihuriyeho. Byasabye ko aba bagabo bihurira imbonankubone. None ibi birimo gushimangira ubufatanye hagati ya Kinshasa na Rwanda ndetse n'ibibazo by'akarere bifitanye isano n'amahoro ku isi, ariko kandi no muri Afurika. Tshisekedi akaba rero yagenderewe na Angola nyuma y'iminsi mike hemejwe amasezerano avuguruye y'amahoro hagati ya leta ya Kongo ndetse abo bakomeje kugenda abahanganira muri uru rugamba. Hanyuma rero Perezida Joao Lourenço ari mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu uretse ibi kandi akaba yarigeze kuba umuhuza mu bibazo bya leta ya Kongo. Ibyo rero wamubwira ni ibintu bikomeje gutuma abantu hirya no hino bagira icyobo n'ikidodo. Bavuga ko Joao Lourenço ngo yaba yazaniye ubutumwa bukomeye cyane uyu mugabo Tshisekedi, ariko kandi ngo ni ubutumwa bwihishe cyane kubera ko ntawigeze amenya icyaba akirimo. Reka rero twerekeze mu mujyi wa Uvira turebere hamwe nyuma y'uko uyu mujyi wa Uvira ufashwe kugeza ubu byifashe gute. Umutekano n'isuku byongeye kugaruka mu mujyi wa Uvira nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi wamaze gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ndimo ndayibona ikeye rwose, isa neza. Umuturage wo mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo waganiriye na Ibendera TV yavuze ko umutekano n'imibereho myiza byongeye kugaruka nyuma y'uko uwo mujyi ugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo mu 2023. Twirwaneho iri huriro kandi ngo rikaba rikomeje kugaragaza imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubutumwa yahaye itangazamakuru kuri uyu mugoroba kuri uyu wa mbere tariki 15 Ukuboza muri uyu mwaka, umuturage yagize ati ubu dufite amahoro menshi kuva Uvira yajya mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Inshuti bakunzi bacu rero nimunyemerere tugane ku musozo, tubashimire cyane birumvikana cyane mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwebwe mugiye kuyikora. Ikindi kandi ndanashimira mwebwe mwese dukurikira umunsi ku munsi, mudukurikira hirya no hino. Imana ibahe umugisha. ubundi za Ibendera TV zo zirakomeza. Mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ibarinde.